I Kinshasa bubatse teori yo kwegeka ibibazo byabo byose kugeza n'ibura rya toilet paper bakabigereka ku Rwanda. Icya kabiri, bahisemo kwigaragaza as victims. Wibuke ko mu ntambara ya Rubaye abantu ba mbere babanje kwirukanka ntabwo ari Wazalendo, ntabwo ari ingabo za Kongo, Abarundi. Ariko bagiye kwirukanka, bagiye kubageza mu birometero 5 uva Rubaye. Wazalendo aribo bari imbere y'Abarundi babaciyeho. Ni iki kiri bube muri Kongo kugira ngo amahoro aboneke? Ntacyo. Mbese urumva wowe ushaka amahoro muri Kongo? Ninde se ushaka amahoro muri Kongo? Let's be honest, ninde ushaka amahoro muri Kongo? Iyo mwicana ikomeza isohora amatangazo ya Nyirarureshwa mukicana. Bararirimba indirimbo ngo Tshisekedi ni mujinga. Wabonye? Bariya barakaze bararenze. Ikindi ideologically M23 imaze kugira, diplomatically M23 imaze kugira imbaraga. Ejo bundi se Tshisekedi yari mu Bubiligi, bahamagaje abaturage mu Bufaransa, bahamagaje abaturage ngo bajye kwigaragambya imbere y'ambasade y'u Rwanda. Habonetse umuturage umwe. Uzi ibyo ikintu bivuze? Ubundi mu Bufaransa uzi ibyo ikintu bivuze? We don't believe you. Yego, Mugabe Bob, turagushimiye cyane kuba ukorana na One Nation Radio, Radio Diaspora Nyarwanda, ijwi rya diaspora. Nukuri ni icyubahiro natwe kuri twe gukorana nawe. Turi hano Kicukiro kuri Kaso, niho turi gukorera ikiganiro kigiye kugaruka cyane ku bibazo biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibibazo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntibirangira, buri munsi haba haje ikindi gihari gishya. Nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na bamwe mu muryango mpuzamahanga bashinje u Rwanda kuba rwararashe mu nkambi y'aba internal displaced people. Ubwo ni abantu bavuye mu byabo ariko bakiri imbere mu gihugu, hapfa abantu barenga 10 nyuma ya liberation ya Rubaya, nk'uko M23 yabivuze. Maze gufata umujyi wa Rubaya, hajugunywe igisasu mu nkambi, hapfa abantu barenga 10. Mugabe, kuba izo accusation ziri guturuka hakurya iriya, bivuze iki? Birayobora gute umurongo w'iyi ntambara M23 irimo yo kuba ivuga ko iri kuharanira uburenganzira bw'abaturage bayo? Bakoze kubaza icyo kibazo, ariko hari ikintu cya mbere ko nyisubiza. Hari ibintu nifuza yuko uza kumfasha. Hari ibiganiro tujya dukorana na One Nation, hari comments z'abantu zijyaho. Ndifuza yuko muzajya mufata iminota mikeya tukabaza tugasubiza izo comments, kugira ngo aba bazanditse bizeye yuko barimo kuvugana na One Nation. So natwe rero we need to respond to them, sibyo? Ariko reka nsubire ku bya Rubaye. Yego, Ikibazo icyari Rubaya, nta nubwo urebye gahunda yari yo gufata Rubaya nk'uko nabikubwiyeho. Hari ikibazo cya M23, I mean ikibazo cya FARDC, SADC, Abarundi n'iki, kuko Abarundi nibo bari za Rubaya. Noneho bari barifosinze bashaka nk'uko nabikubwiye ubushize, to break the siege. M23 ko yazengurutse Sake na Goma biri hagati.
So, ikibazo cyari cy'uko bashaka guca urwo ruziga. Reka tujye tuganira undeba kandi usa nkaho bigusamaje, kuko iyo ukonje nanjye ndakonje. Urumva Goma ubwayo iri hagati, M23 arayizengurutse. So coalition ya FARDC iragerageza gushaka inzira kugira ngo breaking the siege. Ibi bintu ndagira ngo ibyo uzajya mvuga mu cyongereza nushaka kujya usubirishamo tuyishakira ikinyarwanda, ko numvise ngo harimo abakiriya banyu bakomplaininga ngo ukoresha icyongereza cyane. Impamvu ukoresha icyongereza cyane kirambagukira. Ikinyarwanda mfite ndakizi ariko ntabwo kimbagukira kukivuga. Yego. Nekereza mu cyongereza ahubwo kanwa kanjye kagakora interpretation. Hari ubwo reka ibagirwa ko interprete. Nabyo ni ko interprete uvuze z'amahanga gusobanura. Yego, ntabwo cyo nakumva nuko turadufashanya mu magambo y'icyongereza ntiturirenge tutabashije kumenya igisobanuro cyaryo, kuko hagiye ushobora kugorana. Kuko iyo mubajije ijambo ry'icyongereza ukavuga ko uryumva, ubwo mba nizeye yuko audience yawe ibyumva. Yego. Iyo uyimakaniye nibwo nshaka urugero cyangwa se ubwo mbisobanura. So wowe uhagarariye audience yanyu cyane rwose. Urumva FARDC irakora akantu kamwe, gushakisha kureba abantu babazengurutse byibuze ko babona aho bahumekera. Muri uko kurasa rero bituma Rubaye ifatwa. M23 yafashe Rubaye gusa, ahubwo yarengejeho ibirometero nka 15 kuri Rubaye kugira ngo barindire Rubaye hirya cyane. Rubaye uzi ko ari umujyi urimo n'ibirombe biri hafi aho nk'ibirometero 3. Yego. M23 kugeza ubu iravuga nta bintu by'amabuye y'agaciro bihari byo gucukura. Ube mubihagaritse. Ubwo nabyo mu kanya numara gusobanura uraza kumbwira icyo bivuze. Ikintu cy'ingenzi gihari, Kongo, usubiye ku kibazo cyawe, Kongo n'iyo miryango irashaka kugaragariza ko ishyigikiye Kongo ariko mu buryo bwo guhubuka. Niba bavuga ko M23 ifashwa n'u Rwanda, bakabona ibibombe bakeka ko bivuye muri M23, rwose barabirega u Rwanda. Ariko ntabwo ntekereza ko leta z'ubumwe za Amerika nagera abonye basohoye itangazo bigereka ku Rwanda, ndavuga mbega diplomasi y'ubugoryi. Ariko of course nari mbizi ko bazagirana ikibazo hagati ya communication iri hagati ya Amerika n'u Rwanda. If you are going to choose another state, niba ugiye kurega ikindi gihugu cy'amahanga, ugomba kuba ufite ibimenyetso. Na inquiry team washyizeho, na investigators washyizeho, na aba experts ba investigators. Ubwo inquiry team n'abakora iperereza bageze aho ikibazo cyabereye. Cyo ni icyambere. Icya kabiri, buri ikibazo cya Rubaye nubwo ibintu byo kurasa Mugunga, ntabwo njye ntekereza ko ari M23, nta nubwo ntekereza ko ari n'u Rwanda. Biriya bibaho cyane mu gisirikare. Tshisekedi ari haratsinzwe, bamwatse Rubaye yari irimo amabuye y'agaciro akomeye. Ntabwo yabona ubusobanuro, ahubwo bateye ibombe mu baturage, imiryango mpuzamahanga bakajijisha n'Kinshasa igakomeza igahugira muri ibyo. Ntibamubaze ukuntu Rubaye yafashwe ku buryo yarasa mu baturage be. Politike ntabwo ari idini. Donc politike ntabwo ari abantu b'abagira neza. Ibyo byose bishinzwe, biri mu mibare, ibyo wabikora rwose. Ibyo ni ibintu bisanzwe birakorwa, nta nubwo ari we wa mbere.
it's done every day. kuba ubu gisirikare cyarasaba abaturage b'igihugu cyabo ibyo biraba. Ariko kubera izihe mpamvu? Aho ngaho ariho ikibazo kiri. Aho ngaho ariho ikibazo kiri. Yego. Ikibazo kiri kuvuga ngo how can you create diversionary? Ni gute yari kuba inkuru ikomeye yo gutsindwa kwawe, ahubwo ni gute twayihinduramo inkuru y'uwatsinze kuba umunyabyaha kurusha? Mu mibare birakorwa. Muri make abari bupfe bakaba ari nka acceptable loss, bayita collateral damage. Ari collateral damage. Ni abantu bashobora gupfa, ariko barabikora, n'Icyina, Israeli n'Abarusiya barabikora. Everybody does that. Ukagira igice kimwe cy'abaturage utangamo igitambo kugira ngo usunike agenda yawe. Yego. Urumva niba gufata Rubaya ari ikintu cyari guhangayikisha ubutegetsi bwa Tshisekedi, bigatuma abaturage n'inteko n'abandi bashobora kumubaza, bigatuma agaragara nabi mu miryango mpuzamahanga, ariko bagafata ikibombe kimwe bakagitera mu baturage kugira ngo babigereke kuri M23, babigereke no ku Rwanda. Iyi nkuru iba ikibombe cyatewe mu baturage hagapfa abantu 10. Utekereza yuko Rubaya hapfuye abantu bangana iki kugira ngo Rubaya ifatwe na M23? Birumvikana ni intambara, kandi intambara ariko ugereranyije gukizemo abasirikare n'abaturage gusa. Abasirikare ereka abasirikare nabo ni abaturage. Abasirikare ni abantu, nuko mushaka kubafata nk'ari robo, ni abantu. Tekereza ko hapfuye abasirikare bangana iki? Basi abasirikare bano baro bare munini ungana iki gereranya? Nta kibazo wagereranya nk'ijana. Good. Nabo bararenga 5,000. Ku Barundi honyine bararenga 2,000. Ku Barundi bararenga 2,000. Okay, 2,000 ntabagabisha, ariko bararenga 200. Wazalendo nabo bari bazemo kuko bari babafite. Uzi ko Abarundi n'Abazalendo bari gutya. FDLR niyo yagerageje kurwana, nayo yapfushije mu mbese FARDC byari bicika. Rubaya yari intambara ikomeye cyane. Uko twayisomye mu binyamakuru nuko yabaye kuri tele n'ibintu bibiri bitandukanye. Yego. Ibinyamakuru mwayifashe ngaho M23 yahanyuze yiruka, ariko si gutyo, kuko barwanye na bataliyani 2 z'Abarundi, barwana na bataliyani ya Wazalendo, barwana na FARDC, bafitemo na support z'ibikoresho cy'abacanshuro. Ko mu barwana ntaho urakomoza kuri Sadaka, kuri ingabo za South Africa na bwo bari bwo gutangaza ko bagiye gukora igitero kirimbura M23 cyarurangiza. Ariko muri abo barwanye banapfuye se ntabo muri Afrika y'Epfo no muri Tanzania bari bariyo? Oya, bo babafasha mu kujugunya ibibombe. Now ikibazo kindi cyakurikiraga ni iki ngiki, hariho iyo defeat. Kugira ngo wumve the gravity urayumva icyo mvuga? Uburemere. Kugira ngo wumve uburemere bw'iyo defeat ya Tshisekedi gutakaza Rubaya. Ko gutsindwa muri Rubaya. Rubaya nicyo kirombe cya kabiri muri Kongo gisora amabuye menshi ya Coltan. So, to lose that, ayo mabuye ya Coltan nk'uko nabikubwiye ubushize, barayacukura bakayanyuza i Goma, akanyura muri Sud Kivu, akinjira i Burundi, ajya i Burayi kugurishwa. So, ni nayo mpamvu ingabo z'u Burundi zari zihari cyane Rubaya. Uzi intwaro bahafatiye M23 zikomeye kandi shyashya, z'abakomando z'ama special force, zifite ibintu bireba mu ijoro, zifite nyine Kongo irashopinga igashopingira M23 ikabatiza ingufu. Icyo nicyo kugira ngo iyo defeat rero uyitakaze, kuko kugira ngo ubyumve neza ibi bibazo ukuntu bimeze, nuko
buriya mu bintu byari bikomeje ingabo z'abarundi ni ikirombe cya Rubaya. So umuntu wese wo muri Kivu, umuntu wese w'Ikinshasa n'utazi Kivu yose ariko azi Rubaya. So, niba utakaje Rubaya ugomba gushaka ikindi media ihugiraho n'imiryango mpuzamahanga, nawe ugomba kureba uburyo bwo kuyobya abaturage. Ntekereza ko ingabo za Kongo arizo zarashe Mugumba. Urahuza na Yolande Macron, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda, yaravuze ati RDF ni igisirikare kiri professionnel, ntabwo cyapima kurasa mu baturage. Ubundi se tuvuge ko RDF irasheye, ubundi yaba irasira iki? Mugunga ari iki? Si inkambi y'abantu bavuye mu byabo? Mbese bafatiye ubutegetsi urasa mu nkambi? Kandi ukeneye ko n'abaturage bajya ku ruhande rwawe. Buri se RDF ubundi iri muri Kongo. Niho nahaganishaga ikibazo cya kabiri. Ubundi se RDF iramutse iri Kongo, intambara yaba iri Rubaya? RDF iri muri Kongo, intambara yaba iri? Ntabwo yaba iri Rubaya. Uratekereza ko yaba iri he? Yaba iri kugana he? Za Katanga bari mu gushaka kuzamuka bajya i Kinshasa. Mu gihe M23 yo iri hano hafi, iri kuzenguruka mu gace gatuye n'abaturage bavuga ururimi ariko babo, kuko nibo barinda. Ariko ntekereza yuko yavuye tura mu bintu bimwe ijya ivuga ikatsa n'ibicaho amarenga, yo irashaka kurimbura FDLR n'iyindi mitwe hariya hantu, uburyo abaturage baho babona uburyo M23 ibona ikuricyura abavandimwe babo. Ariko iyo narrative kumvikanisha ko M23 igomba gufata ahantu igacyura abavandimwe babo bizashoboka bite? Kuko abababuza umutekano yego nabo ngo bahatuye, ariko bashyigikiwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Mu gihe ubutegetsi bwa Kinshasa buzaba buriho baramaze kwirukana FDLR aho ngaho, gushoboka kwako n'ubu kuva Bunagana kugera Rubaya, kuva Bunagana ukajya Masisi na Rucuru, si ubutaka bwa Kongo? Ubutaka bwa Kongo. None se abawufite kuko Kinshasa babyemeye? Ntabwo babyemeye. None se ariko hano uko hakiri ibihe by'intambara, wenda nukuvuga mu gihe byarangiye utegereza ko iriya ntambara izahagarara. N'abantu bajya mu by'imishyikirano n'icyo baratigiye, iriya ntambara ntabwo izarangira. Erega M23 imirwano irimo none aha ngaha na politiki ifite, ntabwo iriya ntambara yahagarara kugeza igeze ku ntego yayo. Ariyo intego yayo kubohora Kongo nk'uko babivuga yose. Impamvu ndi kukubaza aho ngaho, hari abavuga ibintu bibiri. Hari abavuga ko hari ukubohora ibi bice byo mu burasirazuba bakahagira wenda ubutaka bwigenga, hari no gukomeza ukambuka ukagera i Kinshasa hakajyaho ubuyobozi bwumva politike yo gushyirira abaturage hamwe. Ukubohora kwa Kongo kuri mu bikorwa bya M23 ni ukuhe muri uko kubiri? Byombi birimo. Ni ukuvuga nimbura inda ndica umujyi. Ariko byombi birimo. Byombi birashoboka. Ruva mu ntambara ibintu byinshi aba ari imeza iriho amakarita menshi yose ashoboka ko ashyirwa mu bikorwa. Kuri ubu ngubu tugendanye na fact dufite, ubwo ndi kuvuga ibiri ku kibuga, tugendanye n'itandukaniro riri hagati ya 2024 na 2012, muri ibyo byombi ikishoboka cyane kuruta ikindi ni iki? Byombi birashoboka. Ndetse niba Kongo ihamagara isi yose M23 ikaza ikayikubita, aho M23 iyoboye abaturage bose bariho barayisanga, n'abihamagaye ngo bwinjire mu gisirikare baza nk'inka zigiye kwiriba. Kandi M23 ikavuga iti yewe na Rubaya yandi muturega twafashe, ati twayifashe, ariko n'ibyo mukeka ko dushaka ayo mabuye y'agaciro turabihagaritse nayo tuzacukura. Mutajya mu iki twirukasa n'amabuye y'agaciro,
twe dufite ibyo turwanira, ntabwo turwanira amabuye y'agaciro, dutandukanye cyane na wazarendo n'abo bantu b'ibisambo byanyu, ntabwo tubyemera, nicyo bivuze. ariko n'iki kigira M23 umutwe w'inyeshyamba ariko utandukanye, ugeze ko mu rugero rwo mu minsi ishize uvuga uti inkotanyi zigeze kugaragara nk'aho ari wo mutwe w'inyeshyamba uri disipurine kuruta indi yose mu mikorere no mu miyoborere no mu mirwanire, mu kubahiriza amategeko n'ibindi. Iyi M23 ifata ahantu hirya mu bucukuzi, kubwo yuko RPF inkotanyi yari dizerebo gurupe, hashize ariyo ya mbere ifite rebo gurupe y'abarezerite, abantu bize cyane, ariko ubwo no mu mikorere byagaragaraga ko ariko M23 yose ubona M23 bawita umutwe w'inyeshyamba, ariko bagahamagara indi mitwe yose iri muri Kongereza 300 batubye kurwanya M23. Nta kintu wumvamo, nuko abare threat to the government, ahubwo iyindi mitwe yari isanzwe, they are not a threat to the government. Ni abajenerali, abaminisitiri bishingira imitwe yabo kugira ngo babone uko bacukura amabuye y'agaciro. M23 bari serious cyane, bararirimba indirimbo ngo Kisekedi ni mujinga, wabonye? Bariya barakaze, bararenze. Ikindi ideologically M23 imaze kugira, diplomatically M23 imaze kugira imbaraga. Ejo bundi se Kisekedi yari mu Bubiligi, bahamagaje abaturage mu Bufaransa, bahamagaje abaturage ngo bajye kwigaragambya imbere y'ambasade y'u Rwanda, habonetse umuturage umwe. Uzi ibyo ikintu bivuze? Ubundi mu Bufaransa uzi ibyo ikintu bivuze? We don't believe you, legitimacy nayo. legitimacy ntayo. So M23 naho ifashe n'abantu bahari n'ibiki bihari, niyo urebye imikorere yayo n'ukuntu yita ku baturage barahirimo control, n'ibyo bababwira n'inama bakorana nabo, it's really perfect. M23 ifite umurongo ukomeye, uwo murongo rero utera ubwoba Kinshasa. By the way, igitera ubwoba kuri uburyo impamvu M23 itera ubwoba Kinshasa, nta nubwo ari ugufata ahantu no kurasa ahantu hakomera, kwifata neza ku rugamba. Icyo ni icya kabiri. Ikintu cya mbere, ibyo bigisha abaturage aho bafashe, bashyizeyo umuganda, bashyizeyo umutekano, bakababwira bati mwemwemerera gucuruza amasaha yose no kugenda amasaha yose, bakigisha ubumwe, bakavuga ngo umoja wetu ndio ubumwe bwacu nibwo buzubaka Kongo. Donc barakora contraire y'ibyo Kinshasa ikora. Cyane biteye ubwoba cyane Kinshasa. Nawe uri perezida byakubuza gusinzira kurenza amasaha. None se niba M23 umutwe uri perfect, ufite umurongo mwiza, ntabwo rero mvuga ko bari perfect, bari organized, bafite umurongo muzima kandi bigisha n'ubumwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uranabivuze ati baraharanira uburenganzira bw'abagenzi babo. Kuki ubonye ibi ya rugendo bakoze Kiwanja, hari Makenga wabonye? Sultani Makenga ntawe nabonye. Utekereza kubera iki? You tell me. No, utekereza iki? Nabyo byose nabafite ibyo utekereza. Utekereza iki kubera iki atari hariya? Ndi hano ngo nkubaze wowe. Kiriya nizo mbaraga. Urumva uko arushaho kubura na public eye, niko arushaho gukomera politically. Uyu dubona n'aba perezida bagiye bavuga buri munsi, imbaraga ze zitazirangira, bahita babona ari umuntu usanzwe. Uko urushaho kutagaragara. Ako General Neva aravuga buri munsi kandi aranagaragara. Shikiwe nose ubwo ntabwo wumva ibyo mvuze, keretse niba ushaka yuko kwifata ku gahanga ngatukana kandi sinibikore.
ariko njyewe ibyo mba navuze uba wabyumvise kandi n'abadukurikira baba babyumvise. mu ndirimbo baririmbaga Kiwanja, Kiwanja. ntibaririmbaga Makenga. Makenga ni omufara, ni umugabo ufite imbaraga. Kuri bamubona muri biriya bintu, kandi biriya bintu coordinator wa FC Corneille Nangaa n'abisimu ibintu bariho ni ibintu bikomeye cyane muri politiki, ni ibintu bikomeye cyane, bikomeye by'ingenzi. Ariko still Makenga kuko ntabwo areba ibyo gusa, ariho arategura, arabwira ba Koroneli Kabundi, uzi yuko bari bwo kwinjira muri Sud Kivu. Abantu bari bazi ko ibiri kuba ari ibyo muri North Kivu gusa. Sud Kivu ariyo batwirwaneho bahanganye na Tanzania, barinjiye Ventura yinjiye Sud Kivu. Binjiye muri Sud Kivu tayari. Kujya Sud Kivu urugamba rukiri muri North Kivu bivuze ko rwagutse noneho rugiye gufasha Sud na North Kivu cyane rwose cyane. So ibintu byose biri aho ngaho rero ni ibintu by'ingenzi. Ventura ntabwo ari ukuvuga ngo dufashe Rubaya kuko dushaka amabuye, kwiba no kwiguza. N'ibyo birombe ni mu bihagarike, ntituzajya kubona umuturage asubirayo kujyamo, ntituzongere kubona umuturage usubira mu bintu byo gucukura, byihorera. Ahubwo twafatanya mukicira muri iki gisirikare tugatunganya ubutegetsi, nicyo kibashishikaje. Kandi urabona ko hari ikiri gukora. Hanyuma wabikomejeho mu kanya uvuga ku birebana n'ukuntu bavuze ibintu batakoze inquiries na investigation, ntabwo bigeze bakora iperereza ngo barebe ninde warashe ibibombe muri iriya nkambi. Uyu munsi nibwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ko zabikoze zitakoze iperereza neza. Kuki ubona ibihugu byo mu mahanga, cyane cyane amahanga ya kure, bari kujya cyane nyuma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na FARDC, ntibumve icyo M23 iri kurwanira n'impamvu iriho? I Kinshasa bubatse teori yo kwegeka ibibazo byabo byose kugeza n'ibura rya toilet paper bakabigereka ku Rwanda. Icya kabiri, bahisemo kwigaragaza as victims, abantu bakeneye kugirirwa impuhwe n'imbabazi kuko badafite amahanga bavugira, u Rwanda rwabica rukabamara. Iyo ni teori yubakwa. Nyamara ntabwo ari byo, Amerika nayo ni bwo mpamvu, kuko ntabwo ishaka intambara, irashaka kwigira umupolisi w'isi, igatangaza ibintu itanakoreyeho research, itanagize gusa kubera ko yumvise umwana wabo bafiteho ubushobozi, bashaka kumukomeza bamukoreshe, bamujyana amabuye, kuba babwiye ko ari u Rwanda nabo ariko it's very bad in foreign policy kurega ikindi gihugu waranze ukivuguruza. Ni branda, ni ikosa rikomeye ritagakwiye. Ni ikosa rikomeye ritagakwiye. Hanyuma tugana ku musozo, ndakubaza ku byo SADC yatangaje nyuma ya liberation ya Rubaya, wabaye nk'ubikomozaho, ariko twinjiramo imbere tubwire icyo bivuze. SADC iravuga iti noneho tugiye kurwanya M23 bya nyabyo. Ubundi mandate yabo yabazanye yari iyihe? Kuba batangaje ibi ngibi hahindutse iki? Mandate yabo yabazanye no kurwanya M23. Nta kindi.
hanyuma ibyo bavuze se ibyo bavuze muri iki cyumweru bitandukaniye he n'ibyanditse muri iyo mandate yabo? no bo bariho baravuga yuko ngo kubera ngo Ventura ngo yarashe Mugunga mu nkambi ya by the way iyo nkambi nayo izengurutswe n'imbunda zikomeye, ariko iyo nkambi na FDLR yitsizwe ku rugamba na Nusa na Wazalendo batsitswe bose bahungira muri iyo nkambi kubera ko iri protected by UN, batitu don't touch, ntawahakora ntawahagera. So that's one. Number two, wibuke ko mu ntambara ya Rubaye abantu ba mbere babanje kwirukanka ntabwo ari Wazalendo, ntabwo ari ingabo za Congo, Abarundi. Ariko bagiye kwirukanka, bagiye kubageza mu birometero 5 uva Rubaye, Wazalendo aribo bari imbere y'Abarundi babaciyeho. Icyo ni ikintu gikomeye. Ikindi kintu ukwiye kumenya ngo kubera ngo M23 ngo yari yarashe bombe muri nkambi ya Mugunga, SADC igatangaza yuko none igiye gutangira gahunda yo kurinda abaturage. Sefo ntabwo ari byo. Hari nuko ari South Africa, ari Tanzania, ari ingabo za SADC. Actually ni mujya muvuga SADC ntabwo ari SADC yose. Hari ingabo za Malawi, hari za Tanzania na South Africa. Burundi yo ntabwo ari deployed muri SADC, yaje muri bilateral cyangwa yaje muri bilateral, ntabwo yaje muri SADC. Kuko ntabwo iri muri SADC. SADC rega ni ishyirahamwe ry'ibihugu by'uburengerazuba, South Africa, mu by'amajyepfo ya Afurika. Nese Burundi buri majyepfo, byibuze bwajya muri East Africa Community burimo cyangwa se Central Africa. Burundi ni completely different structure. Ariko ni intwaro zose zirimo kuza South Africa izana dumping hariya n'ibiki, uko indege zisubirana amabuye agaciro. That's how the business is. SADC is doing business. Bari kuyakura hese ko Rubaye yafashwe noneho, cyangwa niyo mpamvu bashobora kuba bashyizemo imbaraga kugira ngo basubirane aho basaruraga? Ariko ntabwo ibirombe biri hariya ntabwo ari Rubaye gusa. Rubaye nuko ari nini, ariko ntabwo ari Rubaye gusa. Ikindi yenda nakubwira nuko I don't think yuko SADC igiye gukora agashya nuko ishaka yuko abantu babyemera. Ifite imbaraga cyane zo gushaka kwemeza yuko noneho igiye gukora misiyo karabutaka. Ntekereza yuko iyo message igenera ingabo za Congo kugira ngo bumve ko SADC bari inyuma, mbese na business barimo gukora z'amabuye y'agaciro, exchange of arms. None se hari icyo ubona bari bukora gitandukanye n'icyo bakoraga kugira ngo bihindure nk'uko babivuze? Barazana intwaro ziremereye, barongera abasirikare umubare. Nabyo bariho barabikora byombi, intwaro n'umubare. Ariko SADC ikibazo yahuye nacyo ntabwo ari umubare w'abasirikare, nta nubwo ari intwaro. Ikibazo yahuye nacyo ni ikihe? They can't fight M23. Kujya kurwana na M23 biragusaba kujya kuri tere mukarwana bisukuye, kandi biriya bihugu urasha abasirikare babo 10 bagapfa, abaturage bakabona amasanduku, uwo mu perezida bamuhirika iwabo. So buryo SADC iri kurwanamo none ntabwo ari ubwo infantry barwana na M23. Bari kurwana bate? Hari aho bagiye bajya kuri tere rimwe cyane, abatanzaniya bo bisaze kuri tere, South Africans nabo bayisaze kuri tere nk'inshuro 3, ariko akenshi bakora
inuza atirare sapoti. ubwo artillery support ni ukurasira kure, kohereza ibibombe no gutoza ingabo za Kongo. Buri muntu wese unaniwe hariya avuga ko agiye gutoza, agiye gutanga amasomo. Hanyuma mu gusoza kuri iyi ngingo, tunasoza n'ikiganiro, n'iki kiri bube muri Kongo kugira ngo amahoro aboneke? Ntacyo. Mbese urumva wowe ushaka amahoro muri Kongo? Ninde se ushaka amahoro muri Kongo? Let's be honest, ninde ushaka amahoro muri Kongo? Tshisekedi arashaka amahoro muri Kongo? Imyitwarire urabona ari iyo gushaka amahoro? M23 se iyo urabona iri buhagarika ibyirimo? Biragoye. Sadek se urabona ibintu by'ubucuruzi n'amabuye y'agaciro bihagarike? Nabyo biragoye. Uburundi se bwabihagarika? Kireka butsinzwe. Wazalendo se, FDLR se, nose Amerika itangaza ngo u Rwanda ariko rwarashitoya iti noneho nyuma y'iminsi 3-5 icangweho umuriro iti otoya itahubwo twakoze itangazo tudakoze iperereza. Iyo ni imyitwarire y'umuntu ushaka amahoro. Twe kubeshyana, twese ku isi nta muntu ushaka amahoro muri Kongo. Byibuze icyo kineka tucyemeranyeho. Yego. Kandi bo ubwabo nibatishakamo amahoro, ni umukuru w'igihugu cya Kongo nadashaka amahoro gashyira igihugu cye ku murongo cyangwa se ngo yegure, nta muntu uzabimukorera. Ntabwo isi yabuzwa ibitotsi na Kongo rwose. Isi iyo mwicana ikomeza isohora amatangazo ya nyirarureshwa, mukicana kugeza mwebwe ubwanyu umwe atsinze undi cyangwa se mwese mwumvikanye mukabihagarika. They don't care. Ariko kubeshya ngo hare n'ijambo amahoro ririmo ibintu by'ibinyoma byane. So nibyo ngibyo. Yego. Twe kubeshyanya ngo wowe ngo urababariye cyane abakongomani, ngo ugewe ngo urababariye cyane kurenza perezida wabo. Si bo bamutoye se? Kabone n'ubwo bavuga ko yibye amajwi, ko baramutoye. Si ubayobora se? Abaturage bahariya rero, bamutoye kabiri. Abaturage bahariya rero niba bumva bamurambiwe nibishyire hamwe bamukureho. Bob, reka ngushimire cyane. Urakoze cyane.